Know your roots to Malabdun Bangko asay. None district Bangko na may longmay one modern social akani cultural youth club leng lomay rai may catapult shooting competition hay longmay one football ground ko takay lokante. Kamong kau tay kasay gay gang may chairman longmay village authority akani kay ne songguan may kunpu longmay kanay roy kamong bampi akani sakwang sumay bampi sunagwang gazaw lokane. Competition kau tay longmay part 2 karoy Jimmy pa may champion lakante makhwam part 1 karoy Roshan Guan may first runner up lalokane khani longmay part 1 karoy Dinbui po kamsuan roy second runner up lalokane kamong kau tay nampuy nampu church leaders khani competition guang kazaw lokome kagway ta longmay one modern khani social and cultural youth club roy thongku may daw kane jaw po ko may kagway khangni thonku may le swan chuna tilaw kane None district kau SBI bank tuang ATM guang kamay tang asay kanay may suna kandi may khang kage nay liang may khani district tuang development akat suna Punjab National Bank none branch tuang ATM booth guang tang law na bamte thai law nuwe none district headquarter kau hay SBI MRB PNB Taubay bank Canara bank akani bay ba may private bank azo ni nai na bame tiki tat kamay kagan asa hutang SBI ATM booth na roy operate sa bom tunge asay PNB tuang ATM booth guang tang law dat ba may hay none district kang suna development akay buko na ba mitonge public may kagway roy ATM booth raw pisang roy katok may azu ariw ba may hay asay to ase hay kuwak punite tuna masud may na ba may inbu na none district headquarter kau may electric guang chimak pisang roy DG hay ni asan mak may hu kau Pungwang lana Punjab National Bank ATM booth hay 24/7 operate sukang karampunite ito na sa kane. Reksana itang may wildlife conservation le karyang nai na cycle rally takante. Mitong cycle rally tay Jiribam Forest Division Officer roy leng law na Jiri kaunay may school student kaboy le. Red Cross Society kani FEW kariw na Jiribam Higher Secondary School karoy. DC Jiribam Krishna Kumar IAS roy zay law na Dibong kunaw ngan na cycle rally talana Jiribam Higher Secondary School kaungal law kantong Rally kau tay Jiribam DC roy sa kamay kyuto ngaw kau bam may kauring kau na thao roy kasing raw kay pijang roy may goy roy thai law khang mitong rally hay school student kagway kariw na tatungay tinasakane. Good morning to all the friends. As we are aware from our forest department and our DFO and her team, they are taking lead in observance of wildlife week. We knows that how important to save our forest, how important to save all the wildlife animals. And in recent past, we have observed migration of wildlife animals from our district to other district. To save them and to bring back them, it is very much required to generate an awareness amongst all the general public. Unified Peace Coordinating Committee UPCC kumbi roy mayra paibi kagway guang kariw lana dolanay kumbi katel kau rally takante Army Chief General Upendra Dwidevi roy sa kamay ladbam tay no nimak may daw na slogan azo ni kau na rally takantungay Buna kokomi rini jailong may bangkaw Bisnupur District kau ni rally takane की नार्को टेरोरिस्ट समापन संगखरे हाइदना अखोगी कुलदीप हाइबा सिक्योरिटी एडवाइजर अदुना मियामदा अखोगी उच्चाइखिबदो अदुगी वाफम भावबदा खुलाय अमते यावदना मखोय अदु संगखिबनी संजरक खुदिंगमक अखोइना मचिनजा खुनफम थोई हाइबना चिंगबा मणिपुर की प्रजा सिंगबु करेम कथाइनबा वहाई हाइरखिबदो अदुगी पेंदबना अदुक चाउग्रबा आर्मी की इंडियन आर्मी की चिप अमना फावबा अवलोवन सारगा उल्टा दवांगांग लखिबसे अखोगी कुकी नार्को टेरोरिस्ट मयुम मकै लेजदबा मिहान मिपुमदना मपुनसिदा लांग थाक्तना लैरबा मखोइनदि करी ओइगनी अदुगा मियाम मैपुम खुदिमंगना अखोगी इंडियन आर्मी संगलदिबा पुनमगसिना इरमदा मणिपुर से कनगी लापनते मखोइना कुकीदा मतेंग पांगी पांगी हाइदना अदु कुइबा मतमसे अखोइना ngangnadana lakpado ngasidi mayek sengna takle haiba कुकी सपोर्ट तौबा कुकी इंसिलीबा अदुगा इरमना मणिपुर प्रजा मांगनबा मणिपुर मांग ताकनबा होनबसे इंडियन आर्मी की चीफ असिना लोइनमक मोनोपोली सानबने हाइबसे कोइना हंग ngamle Jariwef Kamson Tim Bangkau Alpha Guan Merai Swai Silona Infal area ko ba may nam nun kau nam to leaders taupai kunpu kula kau Raisan akani house takes hay dangka paitum ti kang tuna
social media ka viral ta ba mete public me ka goi ta T5 suina Jaleng Rong me ka goi ta inkhoi me khau tan me tong ta ne tuna Jaleng Rong United Front Jinchui team re sapak ne Imbu na sa ka me kiuto kamsuan group hai kum chingnai ru na secure October chuina seruk khau Ancient yu tuang en kitobi re jalo me bang khau March su kan tongai tuna sa ka ne hai kum bijang re Jaleng Rong ramkan khau National Highway 37 Railway khau khani bai bai me kam kabam ko goi khau tax ka kha me sam nai thai jadi web Jinchui tong group khau ti thai gong bang lawo tuna ni sa ka ne Imbu na me kup mai lan me ka goi khau roi ram thai na bam khang khani ma chuang lo ma khang CSO khani nam to leaders nan ka goi khau sa pa ka ne cham ngal lo the